bismillahi irrahmani irrahim. darsu capanɗe jeego e ɗimmo on si tawni fayali. darsu noogay e jooɓon e nder kasa subuhat on hiɗen e sengo ɗerol capanɗe jeɗɗi e jeegoo deftere nde jogiɗen nden enen ko hella ley wonte en fuɗɗade joni. karama komin maki Mouhammad bun Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala o maki wala hunnowdani ɗeɗo sirkeɓe subahatum jiɓayi okura goɗɗo go kadi o hiya no on jiɓayi ma dakara annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ko konko annabajo on janti walla diile makko sinamo anna nnasa no yimɓe ɓen yawma alqiyamati ñande dargal yastaghithuna bi adama ɓe faabinora e baba adama summa retti bi nuhin ɓe faabinora annabi nuhu summa retti bi ibrahima ɓe faabinora annabi ibrahima summa retti bi musa ɓe faabinora annabi musa summa retti bi isa ɓe faabinora annabi isa fa kulluhum kala e ɓeɗo ya'tadir hino gantino hatta yantahu ha ɓe hattoya ila rasulillahi kanelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam. qaalu ɓe wiya kañum sirkeɓe ɓen fa hada ɗum ɗo yadullu no tindina faabinorgol ɓeɗo ɓe annabaɓe ɗo no tindina ala e hoore annal istighasata no faabinorgol ɓe gayrillahi ko hina allah laysat ɗum wonade sirkan ko sirku on no ɓe jaabete so ɓe woori ɗum. fal jawabu jababuye ko ɓeɗo fodde jaabede kon anna ɓuula ko nde wiyanten ɓe subhana senade wodani man taba on notuɗo ala qulubi adaihi kadhalika yatba'u llahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. senade wodani on notuɗo e hoore ɓerɗe ayɓe makko ɓen fa inna al istighasata no faabinorgol bil makhluqi tagore nden fima yaqdiru alayhi konko tagore nden ha waawi waɗugol la nunkiru ha menen min yeddata ɗum kama qala ta'ala wono allah towɗon daaliri fi qissati Musa e qissa andam Musa allah daali fastaghasahu faabinorimo faabini e makko alladi on min shi'atihi jeeyaɗo e gorol makko e fedde makko ala alladi e dow on min aduwihi jeeyaɗo e ayɓe makko wa kama yastaghisu l insanu wano neɗɗo faabinorta bi ashaabihi won ɓiɓɓe makko ɓen fil harbi e haare walleylan ɗo aw gayrihi ma koyna ɗum fi asiya e piiji yaɓidir alayha ko wawi e hoore mum almaklugu tagore nden wanajje yanino fokkiti harmugol faabore laɓi suudu huɓɓi faabore ndiyan ɗona ella noon wonahno menen encarna komin yebbi komin jaɓanali on kon istighasata ko faabinoral al ibadatu dewal ngal faabinoral dewal allati ngal dewal yaf'alunaha ngal ɓe huwata inda quburil awliya ka takko kaburuji waliyaɓe ɓen ko ngal woni men jaɓani aw fi gaybatihim ma sanga wirnagol kañum waliyaɓe ɓen ka ɓe ala faabinora ɓe fil asiya e piiji allati ɗin la yaqdiru alayha tawa hattanaɗi wawata waɗugol ɗi illa llahu koyna allah ɗum ɗon men jaɓanta on ida sabata dhalika si ɗum ɗo tabiti wonde no dagi ka goɗɗo faabinora neɗɗo ko o wawi wadde kon fastighasatuhum faabinorgol mi yimɓe ɓen bil anbiya'i annabaɓe ɓen yawmal qiyamati ñande dargal yuriduna min num hiɓe faalira kañum ɓeɗo annabaɓe an yad'u allah hande ɓe toroto allah an yuhasiba nnasa yo allah hasbu yimɓe ɓen noon hande kadi yo ñawuɓe hatta yaftariha ha fawto ahlul jannati yimɓe aljanna ɓen ɓe fawto min karbil mawqifi immorde e ngoƴo daragol ngol tampere daragol ngol wa hada jaizun ɗum ɗon kan no dagi fi dunia wal akhira anna e lahara no dagi yo goɗɗo waɗ ɗum ɗon wa dhalika ɗum misal ɗum an ta'tiya ko wande arata joni inda rajulin takko gorko salihin moƴƴo gorko ceernojo ko wiyete ceernojo ko jannguɗo reeniɗo nafuɗo ara takko makko hatta yujalisaka ha o jooɗoɗa e ma wa yasma o nana kalamaka konngol ma ngol taqulu lahu wiyanamo udu laali toranoɗan allah fi hunde kaari ceerno ne tori on du'a ella alayɗo kama kana wono laatorno ashabu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wondi ɓe nelaɗo allah yasalunahu hiɓe toro nelaɗo dhalika ɗum fi hayate e gurdam makko ɓe wiyanno nelaɗo du'ano ɓe wa amma ba'da mawtihi amma ɓawo fatagol nelaɗo ngol fa hasha
coɓoti wa kalla waɗali annahum no kamɓe saalu dhalika ɓe torike ɗum nelaɗo inda kabri takko kabru makko ɗum waɗali bal ko woni ankara salafu jaɓaali yeddi feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen ala e hoore man qasada on faamiɗo du'a allah toragol allah inda kabrihi takko kabru nelaɗo on goɗɗo e tantiraɓe nelaɗo ɓen sonkan no wonno oɗo wadde ɗum fa kayfa ko honno tore noon mbi du'a i nafsihi toragol mo kanko tigi hay toragol allah takko kabru nelaɗo on yimɓe feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓe jaɓaali hina haalata hina yawgol soro nelaɗo tigi donc daroɗen waɗo yiltoɗen kadi ndaren si en ɓeydoto faamu en torki allah ɓeydirɗi allah ɓeydan en faamu kala ko min maaki wala hunno wodani ɓe sirkaɓe subahatum ukhra jiɓayey goo wa hiyano ɗum ma dakara annabiyu sallllahu alayhi wa sallam konko annabajo on janti anna annasa no yimɓe ɓen yawma alqiyama ñande dargal yastaghithuna ɓe faabinora bi adama baba adama summa refti bi nuhin summa refti bi ibrahima summa refti bi moussa summa refti bi isa fa kulluhum kala e ɓeeɗo ya'atata no gantino hatta yantahu ha ɓe hattoya ila rasulillahi faade e nelaɗo allah on fa qaalu kañum sirkaɓe ɓe mbi fa hada ɗum ɗo ko ɓeeɗo faabinori kon annaba ɓen yadullu findina ala e hoore anna al istighasata no faabinorgol ɓe gayrillahi koyna allah laysat shirka wona sirka ɗum ɗo ɓe sikko tun ko jiɓaye ɗum wona jiɓaye noon jungo kañum sirkaɓe ɓen si wona haala ko neɗɗo mo faamani ɗum ɗo si on tigi faame on nde na jiɓaye ni ko hon ɗum faanda faabinorgol ɓeeɗo ngol hawnaki tawa o hadis mo yewtu o nokkure mi mana ka sappinoɗen ɗon ka matini din ka qawaidul arba qawaidul arba on mo ndaari ka windi ɗon as-safatu safatani si on tigi jentike ɗon hawnaki tawa o ɓeyde faamugol koko wolaɗo fi faabinorgol ɓe annabaɓe ñande dargal ɗum kono tawtara yimɓe ɓen ɓe imminama ka dargal ɓe immike linsere ɓe ɓornaki ɓe darje ka leynange nangel no ɓarna ha taka koye maɓɓe ɗen yimɓe ɓen no tampina soñji ɓe daro duuɓi guluki 50 ko fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana 50,000 sana yimɓe ɓen no dari no tampi woɓɓe goo tampa ha lakkere nden moɗa ɓe woɓɓe goo lakkere nden ara ha ka keeci woɓɓe goo ha ka kolɓule lakkere nden tano jippi kadiri sogono 90 allahu akbar ɓe no tampi ɓen tampa ha ɓeyna ene en darata ko hombo yahata toro allah o itti en ɗo noon yimɓe ɓen halda fotte ɓe fuɗɗor baba adama ɓe yahɓe tawa baba adama ko a woni ko allah tagiri juuɗe mum ɗen allah tagirima juuɗe makko ɗen o sujjinanma malayika ɓen o andinma indelo ɗen allah eka baba adama torono min allah torono min ndar ko woni yiide ko torono min allah kono mono yiide ɓe naali men ɓe torakimo kanko ko torono ɓe allah torono min allah itta men ɗo baba adama he allah no tikki hande tikkere ko tikkade sifa mum ha hande o tikkata sifa mum kadi ɓawa hande ko hoore am mi mapoɗi allah no haɗnola yomi ñaamu leggal hallo haɗo golla ñaamugol leggal mi ñaamingal ko ɗum mi maapi komi ñaami leggal ngal kam junubu gooto ɓoy ko ɗum o wi ko ɗum o maapi yehe ka goɗɗo ko yehe ka nuhu ɓe iwra ɗon ɓe ara ka annabi nuhu ko aw woni ko allah atti nelde yimɓe leydi ɓen ko allah yima abudan sakuran a yiyaari kono woni kon e muɗum ɗo wallu men hewtoroɗa allah yo ittu men ɗo noon annabi nuhu ya hoore an nafsi allah yinota mi landomo wala tukhatibuni fi ladina zalamu mi landimo minni ɓiɗɗo an on allah wi innahu amalu gayru salih ko hoore mi tori allah mi landi allah ka tigi tigi komi hanamo landade wala tasalni ma laysa laka bihi ilmu ko ɗum mi maapodi hoore am mi maapodi yeye nokku goo yeye ka ibrahima to hoore am mi maapodi ɓeya ka anna ibrahima ko an woni baba annabaɓe ko an woni imamu wahidina ko an a woni jaatigi allah ɓe manta on ɗon kadi ha yona
torono men Allah ittamen do Allah no watta ka be watti don horam mi mapodi mi da fedi penalo itate ko koy penalo itate mi mapude mu den penal tate ko hon non koko wino ko inni sajimon kasimo rasafat min ko mi da Musa fi yo wedde sana moji dim da fo ya tiamo o soppi sana moji din be landi mo wi fa'alahum kabirum hada ko ndu jandu hu tele wona dum ko min ko dum ma pinini mi landano kadi Egypte mi landano kadi Misira ɗengo an ɗo ko on ɗum am minni ko bandirawan kadina mi faandi kamɓe ɓe faami wonde ko ka enɗam goni bandirawan ko ɗum mapininmi tayle ko ɓengo am mi yaade ko ɓengo am ko ɗum mapininɓe ɗe penale ɗaɓɓe ka yaron yehe ka Moussa ɓe moɗon kadi ɓe yara kannam Moussa nam Moussa wi he jakkani miɗa wari goɗɗo miɗa mapude ɗum goɗɗo no winolo mi wallumo mi wallimo mi banti e tum fakada alayhi fastaghathahu alladi min shiyati alladi min aduwihi fafakazahu Moussa fakada alayhi ko ɗum mi mapude hoore ɗaɓɓe ka yaro yahe ka Isa to ɓe yimmoɓe yara ka annabi Isa kadi ñantino kono kanko adata junubu mo o waɗi adata o damin ko hunde kani bonni ɓe yimmo ɗon yahe ka Muhammadu ɓe yimmoɓe hewta ka nelaɗo sallllahu alih w sallam nelaɗo ya sujjeeso Allah subahanahu wa taala ka raɓɓinɗingol si o ɓantike o longine ɗon yettoreji ɗi ɗo udditaka hari o yetta Allah o manta Allah Allah ɓantotoroɗa tefu tefaneɗa on se o tefana yimɓe ɓen hetto ɗon ko ɗon o wiya ko ɗon woni maqama mahmoudan daroɗo yettinin nden ariɓe sakkideɓe fof jarnaymo ɗo yimɓe hetto ɗon ƴeeɗal janna ɓe yaha ɗum ɗo koko annaba ɓen wawi wadde ɓe faaminora ɗo ella o ala e ɗum ɗon ka raɓɓinɗingol ɗo si en faami ɗum ara yeeso ka fof en faami wiigol ɗo wonde ɗum ɗo ko dagini yo goɗɗo faaminora ko hina Allah jamais ɗum ɗon daginta si tawi neɗɗo on koko o wawata kon amma si koko o wawi kon wona suudu huɓɓiɗo joni faabore ndiyam nagge yaniɗo joni no fokkiti harmugol faabore laɓi ellano e ɗum ella ala e ɗum ɗon naamu ella ala e ɗum donc oɗo waɗin karama ko men ɓe maaki wal jawabu jababu yon an naqula kono wiyeten subhana senade wodani man tabaa on nottuɗo ala qulubi a'da'ihi e hoore ɗerɗe ayɓe makko ɓen wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra aw kama qala ta'ala senade wodani Allah ne nottuɗo ɗe ɓerɗe ɗe sirkeɓe ha tawi ɗum ɗo wonana ɓe jiɓaye fa inna al istighathata no faabinorgol bil makhluqi tagore nden fiima yaqdiru alayhi konko wawi e hoore muɗum la nunkiramen yeddata ɗum kama qala ta'ala wono Allah toɗo on daaliri noon fi qissati Moussa ko qissa ba annabi Moussa wa dakhala al madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan هذا من شيئته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه أنكي سمان دون النبي موسى ناتي كساره مدينة سانجا من يلسندي هلا كايرولا naati tunga nokku o tawi yimɓe ɗiɗo dawi no piira oɗo ko musidɗo makko oɗa ko gaño makko jeeya e mum musidɗo makko e Moussa walla adna Moussa naaɗi ha ka o wawi ɗon o banti o tungo maayi ɗon oya ko wi ɗon faabi oya ko faabinoy ko andam Moussa ɗon ko andam Moussa wawi no ngellala ɗum fastagasahu faabini e makko alladi o min siyati jeeyaɗo e gorol makko alladi min aduwihi ella ala ɗum faabinogo mo neɗɗo walle ko wawi kon ko on tum faabinogol e hoore ko harmi faabelan ɗon mi wujja faabelan mi jina faabelan mi sirka ɗum ɗon kadi wonti faabetake ɗum ɗon wa kama yastagis l insanu wono neɗɗo faabinorta kadi ɓe ashaabi wondiɓe makko ɓen filaari ɓe yaare aw gayrihi ma koye na ɗum fi asiya piiji yeɓɓidude alayha makhluq tawi tagore men no wawi wadde ɗum ɗon ella ala ɗum wona no minen encarna komin yetti kon komin jaɓali kon istighathata
istighatha al ibada ko faabinoral dewal ngal allati ngal yaf'alunaha inda qubur awliya sayko fahabolan ga sattirama ne sattirama ga yo saydi fulanan walla men hewtina ko go aw fi ghaibati ma yirnagol mabbe fil asya'i tiji allati la yaqdir alayha ko wawata mun illa Allah ko ina Allah wona nyande go mi nani wobbe go no wiya wonde hare haldama fottama ko yaho gaburu seyko kaari wattina nokkel kaari imamu kaari nokkel kaari hella nokkel kaari andi ko nokkure nen ka wala don kono mi ala laɓɓinde nano suudugol gandal ko ɓa mite tugan ɗon haray feƴƴinoɓe janfinomo o wino wonde ɓaɓe janfitemo ha o ittama e laamu haray neɓay en heɓa laamu joni ko yehe Qur'an jange hirse o toreyo o yaafo en koko wannoɗen mo o maayi noon mo wattina waɗi duuɓi temeɗɗe ila o maayi imamu nokkel kaari almami nokkel kaari mi atta ɗon ceerno hada shirkun oya maayi yo yaho tore ɗon agaburo makko kerɗo kaari accam men komin waru makon nani komin janfi makon accam men o fiyo laamu heɓo ko sirku noon ɗum ɗon yaltina l'islam aki no holɓini ha donc haray hay si wona ɗum waɗoy toon mi yeetiɗo nangon ko ɗum o wiɓe waɗoyde ko avant ɓe yawde o wolmin wala hawmi sawabu donc ɗum koko hurɗini noon suga ɗin piiji fijirtaki waɗo ɓe ɓen mbiya ɓe tuɓe rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ko ɗum ɓe waɗoyi toon ɓe tuɓe rutto ko Allah hana nam koyo ɓe toro Allah ko ɓe bonni kon yo Allah yaab et encore ɓen janfinoɓe mo o wara ɓe jaɓali wallugol me ngol walluɓe e wallaɗo e hoore mum e wallaɓe fof ma yino tawtidiri ton koko say ko duru wi kon janfinoɓe janfanoɓe yiday ton ɓen yiidino ton déjà donc hare wattere ɗi piiji nayen waw ha yiltoɗen hoore men ha ɓuren ka sirkaɓe addinoɓe ɓen hewtade enen yewtinen hoore men ton wallah mustaan donc haray almuhim haray ko faabinoral dewal yankowal ngal ko tawtata neɗɗo wawata ɗum si wona Allah ko ɗum woni men jaɓali wona hano encarna menen men jaɓali men yebbi istighathatul ibada faabinoral dewal yankowal ngal allati ngal yaf'alunaha ngal ɓe huwata inda quburil awliya takko ɗaɓruji waliya ɓen aw fi ghaybati ma sanga wirnagol maɓɓe fil asiya e piiji allati ni la yaqdiru alayha ɗi wawana e hoore mum illa llah koyna Allah ida sabata dhalika si ɗum ɗon tagiti fastighathatuhum faabinorgol maɓɓe bil anbiya annaba ɓen yawmal qiyama gandarngal yuriduna minhum tawi ɓe faandori ɓe faala immorde kañum annaba ɓen an yad'u Allah nde ɓe toroto Allah ɓe toraki annaba ɓen goy ko annaba ɓen toro Allah an yuhasiba annasa yo Allah hasibu yimɓe ɓen hatta starihu ha yoɓe faaɓe ha fawto ahlul janna yimɓe aljanna ɓen min karbil mawqif immorde e goƴo tampere daragol ngol wa hada jaizun ɗum ɗono dagi fi dunia wal akhira dagi anna ila ara taw goɗɗo taroma yo wallumo ko wawi kon wa dhalika ɗum an ta'tiya ko nde arata inda rajulin salihin takko gorko moƴƴo tottuɗo haqqeji Allah haqqeji yiyaɓe Allah ɓe wiyete moƴƴo ko wiyete neɗɗo moƴƴo ko tottuɗo haqqeji Allah ɗi rewgol Allah wa abudullah wala shirku bihi shay'an totti haqqeji yiyaɓe Allah ɓen moƴƴo e maɓɓe hataw to ñaali ɓe ka jawle maɓɓe ka ƴiiɗe maɓɓe ka teddugal maɓɓe ko wiyete gorko moƴƴo hatta yo jalisaka yaha ha o jooɗoɗa e ma wa yasna kalama ko nana konngol magol taqula o wiyanamo udu'ullah li toranolal Allah kama kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dhalika naɓugol
muudi ka juulirde toronelan Allah ma yimɓe ɓe ñaama toro Allah ma toronelan Allah ko nandi no fo ella ala e muɗum ko won tun Usaymin ɓe maaki hanana goɗɗo ka waɗɗum ɗon kadi golle makko tun kanko toro Allah no torono Allah hoore ma wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum torono Allah hoore ma toragol Allah ngol tuntaw ko dewal Allah okkoran Allah windane baraji heɓuda a heɓa ko fa Allah ka ɗi baraji torono Allah hoore ma ƴettugol hoore ma ɓuri kon si yimɓe ɓen a yehi tun anira toro yimɓe toronelan duwa a yo e ɓernde ma ni ɓe ɓuri goɗuɗa koye Allah subahana taala c'est le problème ça doit pas donc haray torono Allah hoore ma wondire noon ella ala tawgol goɗɗo yo torono ma Allah naam donc kama kana wona laatorno ashabu rasulillahi wonɓi ɓenelaade Allah sallllahu alih wa sallam yasalunahu ɓe toromo dalika ɗum fiyati gurdam makko ɗara ɓe landomo toronon Allah wona andirɗe noon ñande goo gorko goo naati o taynelaaɗo no wadde kutuba ka juulirde o naati e dambugal goɗo wona andirɗe noon ɗum ka deftere no ka siri hadis on comme ahkam naka Bukhari Muslim kadi hadis on donc o naato inelaaɗo jawle ɗen halsite intakat subul halakatul amwal toronɗon Allah yo Allah faabo men nela tori juɗɗen tori Allah Allah adde ndiyan nan ari immédiatement donc raɓɓinɗingol ɓisa wona andirɗe noon hadis on nokkade umratul ahkam en firino hadis on ɗon hella ka dambugal fi yarninango alhamdulillah sawaba donc haray kalam ko ɓe maaki wa amma ba'da mawtihi amma ba'da fatagol nelaɗo sallallahu alih w sallam fa haasa coɓoti waɗaɗi wa kalla waɗaɗi few o waɗaɗi annan wonde kamɓe sahaba ɓen sa'alu dhalika inda kabri ɓe torike ɗum ka kabru nelaɗo few nelaɗo faati si ndiyan ɗam mankino Umar ibn Khattab wiyayno Allah min laatino meɗen ɓaɗorama sabu du'a nelaɗo ma on joni noon ko sabu du'a bappa nelaɗo ma on min wonma ɓaɗorde ɓe toro Abbas toro Allah ndiyan ɗa ngara illa ala ɗum ɗon donc wa kalla waɗani few annahu wonde kamɓe fahasa coɓoti fahasa lillahi ma alimna alay min suu'i fahasa lillahi ma hada basar wode fahasa o ngo coɓoti wa kalla waɗani few annahu wonde kañum sahaba ɓen sa'alu dhalika ɓe torike ɗum inna kaburi ka kaburu nelaɗo balkoni ankara salafu ani feƴƴiɗo ɓen ala man kasata du'a illahi on faandi ɗo targol Allah inna kaburi ka kaburu nelaɗo fa kayfa konno noon bi du'ahi nafsihi targol mo kanko tigi yoga goɗɗo e taniraɓe nelaɗo ma tantiraɓe makko mansitaki ɗo ni ko hombo e Mouhammadou ɓen siko bun Hasana e ko hombo siko bun Aliya e warno o yino gorko goo no toro Allah ka takko kaburu nelaɗo sonkanimo few woni donc hay na haala tore ɗon tode na haala fi noon e toragol nelaɗo tigi alhamdulillah sawaba aray ko ni woni ko faaminoɗen kono yewtirɗen noon ko kala hawnude sawaba en ɗo yo anndu ko Allah fo deetirede amma siko faliri komin tigi wallahu alam